Ndagusuje kandi reka mbone no kuguha ikaze n'amakuru ari kugenda agarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umupasiteri uzwi cyane wigaruriye imitima y'abanyarwanda benshi bagiye batandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umusaza rero nta wundi ni umusaza Ezra Mpyisi, Pastor Ezra Mpyisi. Uyu musaza rero yamenyekanye hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse cyane uvuze izina Pastor Ezra Mpyisi, buri muntu wese hano mu gihugu cy'u Rwanda ahita yumva uwo ari we. Uyu musaza rero biravuga ko yaje kuba yatabwa muri yombi. Uyu musaza rero niki cyaba cyatumye atabwa muri yombi, tukaba tugiye kuba twabigarukaho muri iyi nkuru ya none kugira ngo uze kuba wasobanukirwa icyateye itabwa muri yombi ry'uyu musaza Pastor Ezra Mpyisi. Niba utarakora subscribe rero aribwo bwa mbere ubanye natwe, uyu ni wo mwanya wawe wo kuba wakora subscribe kugira ngo inkuru zacu ujye uzibona gatanu kuri gatanu. Nta kindi rero usabwa ni ukudutega amatwi ukumva uyu musaza uko byaje kuba byamugendekera. Ikindi tugusaba ni ikintu cyoroshye cyane, ni ukureba munsi ya video yawe ukareba ahantu handitse subscribe, ubundi ugakandaho, ukareba ibumoso bwa telefone yawe ugakanda kukazogera kambere gahari n'utuzogera dutatu uremeza kukazogera kambere kugira ngo nitujya dushyiraho inkuru zacu ujye uzibona gatanu kuri gatanu kandi uzibone uri mu bambere. Nkwaye ikaze. Ni umusaza rero wigaruriye imitima y'abanyarwanda benshi bagiye batandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, Pastor Ezra Mpyisi. Uyu musaza rero akaba yaravutse 1912 ku tariki 19 z'ukwa kabiri. Birumvikana ko rero ari umusaza wujuje imyaka 101. Uyu musaza rero biragaragara ko akiri umusaza ukomeye kuko aracyafite imbaraga, agerageza kuba yakwigisha ijambo ry'Imana hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse akaba azwi cyane mu bintu by'iyobokamana hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu musaza nk'uko twari tubigarutseho rero yavutse ku tariki 19 z'ukwa kabiri 1912, akaba yaravukiye i Nyanza ku ngoma y'umwami wa gatanu Yuhi Musinga. Birumvikana ko uyu musaza arimo araryaho ku myaka, rwose arimo araryaho. Uyu musaza rero akaba yarashatse umudamu mu mwaka w'1944, akaba yarabyaye abana bageze mu 8. Birumvikana ko rero uyu musaza ari umu legend hano mu gihugu cy'u Rwanda mu bintu bijyanye n'iyobokamana, kuko iyo uvuze Pastor Ezra Mpyisi iri zina buri wese ahita yumva uyu musaza. Ni umusaza w'umu legend, ni umusaza w'umunyabirwi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nk'uko amakuru ari kugenda akomeza gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, biravugwa ko uyu musaza yaje kuba yatabwa muri yombi. Uyu musaza rero icyaje gutuma atabwa muri yombi ni uko ngo yatanze sheke itazigamiye, aho ngo yari agiye kwishyura umuntu 800,000 akamuhereza sheke itazigamiye, bikarangira aje kuba ngo yatabwa muri yombi. Ibi ngibi rero biri kugenda bigarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, kiri itabwa muri yombi rya Pastor Ezra Mpyisi, umusaza w'umu legend hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko rero ibi ngibi twaje kuba twacukumbura amakuru neza kugira ngo tumenye imvo n'imvano yitabwa muri yombi ry'uyu umusaza Pastor Ezra Mpyisi. Twaje gusanga ari uguharabika uyu musaza, ahubwo ari umuntu bari bafitanye ikibazo urimo aragenda amusebya ko yatawe muri yombi. Bikaba bivuga ko uyu musaza ari kugenda aharabikwa n'abantu bavuga ko yaje kuba yatabwa muri yombi. Aya makuru rero akaba ngo atari ukuri, kuko biravugwa ko uyu musaza ari kugenda aharabikwa n'abantu bafitanye ikibazo. Aya makuru rero akaba ari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa twaba twifuje kubagezaho iyi nkuru y'ukuri kugira ngo nuza kuba yabyumva amenye ko uyu musaza arimo araharabikwa, atigeze atabwa muri yombi, ahubwo ari umuntu bafitanye ikibazo urimo uramuharabika kugira ngo abe yakwanduza izina rye. Pastor Ezra Mpyisi rero akaba ameze neza kuri ubu ngubu, ariko aya makuru akaba ari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga ko yaje kuba yatabwa muri yombi, ariko ni amakuru yo kumuharabika, ntabwo ari amakuru y'ukuri. Gusa turakurikirana iyi nkuru kugira ngo tumenye neza aba bantu barimo barashaka gukomeza guharabika Pastor Ezra Mpyisi icyo baba bashaka. Turaza gukurikirana iyi nkuru kugira ngo tuzayibagezeho uko byaje kuba byarangira. Niba rero ari ubwa mbere ubanye natwe, nta kindi tugusaba no gukora subscribe kugira ngo inkuru zacu ujye uzibona gatanu kuri gatanu.
nta kindi rero ni ukureba munsi ya video yawe ukareba ahantu handitse subscribe, ugakora subscribe ubundi ukareba ibumoso bwa telefone yawe urabona utuzogera dutatu wemeza kukazogera ka mbere, ubundi tujya dushyiraho inkuru ujye uzibona 5 kuri 5. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, hasta la vista.